Nindakugeithia wi mwega njitagwo katejijo na muthenya wa muthi ni njerire mwena wa Matuu na doka twina kambuni gwitwo Smartserve Development Company nigetha tumwenderie migunda ni endia a migunda mena mugunda kuria Matuu na niguo doka kumwenderia muthenya wa umuthi. Mugunda wao wi dagika 7 tu kuma Matuu town na wi haria Kivandini Masinga bypass na ni mita 300 tu kuma Kivandini Masinga bypass mita tu 300 na kundu guku kurigiceirio ni thitima gukarigiceirio ni mai gukarigiceirio ni nginya security kwina police post na nikio ndagiuka muthenya wa umuthi. Broti cimaracithia ciringi 255 na ni mari na marihi ma kahora ungiriha ciringi 50 icio ingi no makuhe mieri 6 ukuriha. Na ni thengio muno ni tondu wa support yanyu na nguririkania atiriri ati broti cina title deed ekuo wariha kana warikia marihi maku ukunina ociumia 2 tu nigetha uheo title deed yaku. Riu ri nikigwatio kiriku ungikorwo wina kio gia gukorwo utari na gatiri gaku oka nigetha twenderio broti ni Smartserve Development Company mwena wa Matuu ni dagika 7 tu only 7 minutes kuma Matuu town na kundu guku ni gukurite na njira nene. Tari nderorera mwena uria kwina mukawa munene muno na mikawa ngiroka ungienda gwaka nyumba cia gukombrithia guku no ukuona andu ungienda gwaka kanyumba te wauma kuria thukumaga no uhote guka na kuikaria handu haku tari na inegene no uke ungienda kurima guku nikuo mboco ciumaga na nikuo ndengu ciumaga ndungikorwo na thina wa ng'aragu. Na nigwenda tukumwitira manager nigetha atwerethere ni atia ungi wagiro ni gwika kana matwire broti ici matwirire wega nigetha matuhe ginya namba cio cia thimu nigetha tugiuka kugura tutigukorwo twina guoya. Karibu manager. Yes. Thank you ni ndo wa Smartserve Property Development. Gwendogeithia mwiroreri witu cokio mwire inywe muria muonekaga ku nigetha tumenye broti ici muka gutwenderia ri ka ni tukugura kana ni atia tukwamba gwiciria. Asante sana Madam Cate. Otoguo mwiroreri thank you very much and amugeithia muno eroreri our sister Cate JIJO geithikayo haria muri diaspora kuria UK kuria America ona Middle East na tukamunyita ogeni guku gwitu wa Smartserve Property Development Limited ithuĩ twetagwo smart na nikio twekaga maundu mothe smart. Otoguo mweretho na wa sister Cate broti ici ci handu hakuhi muno kuma Matuu town we only take 7 minutes tugoka na njira ino ya Kivandini Masinga bypass tugoka hau tukaingira 300 meter nginya mugunda-ini uyu witu muthaka oguo na mugunda uyu wina ready title deed ta kambuni ya smart nikio twetagwo smart ni kuruta migunda yothe na title deed. My sister nego ciona hau ciandikitwo Smartserve Property Development Limited ati we muigithia witu woka wona mugunda kana wonerwo mugunda inywe mwenja wa bururi ni uguko gacagura broti haha twina broti 22 na actually stigarite broti nini my sister stigarite broti nini stigarite broti 9 yake haha ici irari 22 riu. Yes. Wow. Stigarite broti 9 broti ici ni 255 otoguo kwiritwo ni wa sister na waigirira ciringi 50 mwiroreni kana muthikiriria witu ni tukuhota gukuhe na installment ni undu ni turenda kila mundu agie na kamugunda gake na kamugunda especially the young people aria acio marathukuma na kuuja megire na kanyamu kao. So welcome twaririei you can reach to our sister Cate ni egutwira na tukoragwo Thika town na ndona mera atiriri. Yes. Mugunda uyu barabara ya ramie ha mita ici 300 kuma haria bara-ini turoka Kivandini Kivandini Masinga bypass hena rami hena thukuru cia secondary itagwo Mutua Mwaki secondary na primary rio hau na ni mita 300 tu peke yake na ndona borithi o haha hetari kundu kunene town getagwo Kavoya ga shopping center ke haha itagwo Kavoya post police post hau uguo na ni gabara-ini ka all weather road nginya maya ni mai mutingithinika ni mai na maundu mau mangi mothe meko na thitima ikirio haha nja thitima ni turakimiona bara ona ngeringe mwena uyu okay. Yes tukoragwo Thika town
building yetagwo Equity Plaza opposite Naivas Supermarket. Ungiambata ngorofa ya kana murango wa 418 ni ugukora madamu yetagwo Madam Esther ni egukweretha maundu mothe and she will take you through. Namba citu cia thimu ni kuri aria me nja wa bururi tauni twina client matuhuragira kuma kuria UK na Australia ni 0792 092 736. Sokera ringi namba iyo 0792 092 736. Wahura namba iyo ikuyo ni kairetu getagwo Esther. Ungiuria Esther chauzie kuo kana CK kuo ni ukwirwo tondu maingi ni ngikoragwo migunda-ini madam nikio rimuita maigita no ucio Esther ni gugutake through maundu mothe na muririkane twina ready title deed na ni cici na mugunda ni title ni title hatiri undu ungi na ona andu aya mangigikorwo hihi matinagikuona kana mahura ringi thimu ino ona ni no muhurire thimu ni ngumu direct wega na ndikureka mbeca cianyu mutunywo ndimwiraga mwi family na mwi family ya magegania you amazing people na no nginya tutonge na mugunda uyu hari ori gutingikorwo nginya na nyoka guku tondu ndona kamuti karia kariaga nyoka riu mundu oke guku atari na guoya nyoka athie kuhituka guku igagatheca koguo rikora nyoka o hau no gutikire nyoka. Ngai witu amurathime na mwike wega na ni gwenda tutonge twi hamwe gwenda twigire na mugunda twigire na tiri tondu tiri ni ku appreciate you appreciateaga na gutire githaka kinene we nakio gigiaku na mugunda ni title deed na title deed twinacio haha na ungienda gutwariria tuhurire thimu na igwi ni tugukurespond. Ngai witu akurathime na agwika wega na tutonge twi hamwe. Thank you. Yep.